رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. اجرایی رو 23 گلان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 همون چند نوار وجود پیشکش بکن دست بکچن سرنو چین تونجار باکرهان بود ام داسته که کریتیک دنه سیاست مدار اون زانیرین اوروپی پیشگیری داندان برای برابر مالباتن علی هایدار کایتان رضا آلتون بود ارکو وظیفه میاکو مشاوان بازادی خانشدار بکن جای بستای دیتونه کرن یه واشنگتونه دو خبرکارین سفارتخانه اسرائیل هاتف کشتن به هندستانی سروک سرهلدان مویست یا 900 سالی هاتف کشتن دوباره دم باشکودارین هجم دست به برفریان نوچین خودکن اندام مجلس پارتی PM یا پارتی دموکراسی و کبی آگلاندن پارتی جبون خاندنا بوی رندروژه ودنه لحف کمبو جبین لناوین داگشتیا پارتی پیک هات و هفسرکن گشتی تونجر باکرهان و طولای حتیمولارو سرکاتی جیره کرن بریا جوینه هفسرو که گشتی آدم پارتی تونجر باکرهان داکوین یک دا و بالکشان سر بویرین لروجلات ناوین و گد جهانک نو روجلات ناوین آنو آواده به بر به نیوه سال 2025 هم سیاست ناونتوایی هم جی روجلات ناوین جخوار لره کنو دگره اوکرانیا جبر شرد شوته غزا به ریشن اسرائیل و رامبویه عراق ندیاره سوریه پرچه پرچه هنوها به ریشن اسرائیل و پولیتیکای نولکاری را ایران دناوا راگشین پر آلیده امل روجلات ناوین آب وی رنگینه بویر انگله که مزن هنکو مهمویان لخدار دکن روجلات ناوین به سرکشی ولاتن کندا و به شرط دیزاین کرن باکران به دوامی گفت اتفاق بره یک به یک هل دوشن اتفاق نو آواده بن لگرین نو ین دیپلوماسی و اولکاری دوام دکن بگمان دناوندا و دمانو ده کوریدور انرژی و هفسنگین هزه هنه لروجلات ناوین روشک ولی هیا کو ین و نگوارن و نکاربن لسرفیان بمینن بریارا و گوارین یا دیروکی یا پکه که انجام جفهم کرنا وی بای گلوباله هم ترکیه هم روجلات ناوین هم جدناوا باهوزن ژئوپلیتیکن جهانی ده هول ده ریک نو جبو خو دیار بکه دوی نقطه ده لبرمه دوره هنه یا کریز و کاوس و دوام بکه یانشی دناوا سلامتی ده ترکیه و ریا آشتی پیک بینه و ام بوی رنگی بکوین سر ریک راست ام ده آستکه بوی رنگی یا کریتیک دنه گاوا برز باشچه یا 22 جوتمه بانگا دیروکی یا برز چالان آ 27 سباته ایراده یکو برز اردوخان نشان دا و بریارین کنگره این پکه که ده 12 گلانه ده هات راگاندن گلکی گرینگن وانگاوان گریکان 900 سالی وکر بری پوسولای آج شر زوران داشتی مریا سلامت دا برخواه نیا فلاکته برپرسیاری که مزنده که و سرملیم همویان که بی درنگ بمینن آشتی بسر بخن درنگتنا و آرمانجه دکاره به بسده ما هندهیه که گران جان و مال ام به هل بشارتنه که دیروکی ره روبرونه یا ام تکلین کرد و ترک لسر بنگها دموکراتیک جنوب آوا بکن یانجی دناوا سناریوین فلاکت یا روجلات ناوین ده تنه ببن سیاست مدار سویسری رین پاکینگوت PKK برپرسیاری خود بجی آنی نهاجی ایدی دو دولت آتک برپرسیاری خود بجی بینه لسر بانگاره برا پو PKK کنگره خواه 12 لدار خستو بریارین دیروکی گرتن کنگره PKK دخوادا نمنتوی ده گلکی دنگ بدا پشتوان پنگا با آزادی کوروی سیاست مدار سویسری رامی پاگانی تکلداری بانگاره برا پو جان فراقفی پاگانی درباره کنگره PKK ده ام نرخاندن کرد کنگره PKK دیروکیه گاوه که بر با آشتی و او پرکه دناوارا گلن کردو ترکیه ده اف و جوش علی عبدالله جالان و PKK و آتا دست بکرن لدوی دولت چی برپرسیارین خواه بجیه بینه
تشتا دکه به سرمل پارلمانتویا ترک اوه دست PKK یه جبو چارەسەری و آشتی درش کریه بگره. رامی پاگانی دیار کرد که جبو سرکتنا پیواجوی دوی ترکیه دموکراتیک ببه اوها دوام کرد. نابه که املوالاته که سیاستمدار هیجی تینه گرتن بحثا دموکراسیه که راستین بکن. از بشتاری گلک دوزین دارزاندنا سیاستمدارین کرد بومه. سوشتار کرنن لهمبری وان نای قبول کرن. تو علاقه وی روشه به دموکراسی رتونهیه. گله کرد خودی مافی دیار کرنا چارنوسا خواه. سیاستمدار سوئیسری رامی پاگانی دست نشان کرد که یک شرطین سرکتن پیواجوی آزادی ریبر آپوی اوها گد. سالین درش جابتولا هجالان تو آگاهی نهاتن گرتن. از تولی گل کامپانیان او پنگاوین جبو آزادی اوی بوم. آگاهی گرتن جوی از گلکی که خوش کرم. گریدایی بریارین PKK ین شنبر دوی گاوا یکم دولتا ترک جی بردان عبدالله هجالان به آزادی فیزیکی یا بریز عبدالله هجالان و به نشانه یا نزکاتی دولتا ترک جدل تکلداری خطرین که و چک بردان بخوره بینه جی رامی پاگانی تجربه خواه را وکر. PKK او بسالای تکوشین آزادی گلکی دمشینه. جبو پشتگیریا پیواجویا چکدانینا فارکی یا لکولومبیای از چوم. فارک با آوه که ارینی لنیزی پیواجوی بو. گریدایی سوزین هاتن داین گریلاین فارکی چکین خواه بردان. لبله حکومت سوزین خواه بجیه آنین. در روشاوها ده پیواجوین آشتی گلکی تبلیه ون. امتم به خطریان را روبرونه. جبو پیکاتن آشتی دوی هر دو آلیجی حول بدن او بخبتن. جبو جیانک جتوندی دور و که و آزاد آشتی فرزه. دی 27 سبادی ده بانگاره بر آپو دم پارتی جبو آشتی اجواکا دست بخباتان کرد. جنان تبری برنامه یا هیدرلس آل حیوانی بوم دربار رولا جنان آشتی اجواکی آواکن آشتی داخوین. اندام میساجرانا دم پارتی فیلیزیا باسو وها گود ما شاهین هیدرلس ین ایسال دیاری سر سوره önder کرد. جبو روژا پیواجو دست بکریه هر با آوائی که جدی تخبته بر مزن یه وی خباته لسرمل جنانه. جنان دوی پیواجوی دست سردان مالان سازیان و برنامه این جدی مشاندن. امینه اک یلدز لدنر خاندنا خود بالکشان سربان خالان. ام جند تندی زده بویه هر روز سی جن تن قتل کرن. ام جن خواه تید کوشن لگوری مج بوجانک آزاد وکه و او تندی دور آشتی شرطه. دجواک بون آشتی در رولا جنان تر مزنه. ام تاخان جوینان دکنج بو آشتی جواکی رولا جنان مزنه. جیانک تندی دور آنجاق بجیانک کوشن تید کوشن او دامزرینه لیوه نه پیکانه. özgür avجی و هانی زمان جبو ام جیانک مروانه بجین جبو همو چاند و zaman بجین آشتی پر گرینگه دوی نقطه ده دوی herkes پیرا خواه بجیه بینه امی تی کوشنا خواه بدومینن دوی جن دوی نقطه ده بر پرسیاری خواه بجیه بینه نویسکار و اکتیویست آلمان گریکتیک دوچکه کالس جبو بانگاره براپو داخویانه که پشتوانی وشاند. جقادا نونتوی جی گلک در دوران دستکا جبو بانگاره براپو دوام دکه. نویسکار آلمان گریختین دوچکه کالس به پیامه که پشکریا بانگاره براپو کرد. اکتیویستان نفشه 1968 گریختین دوچکا کالس جبو بانگاره براپو دبیشه پیواجوی مذاکره یا نافبر عبدالله هجالان و کمارا ترکیه دوام دکه بنرخ دبینم. وینا گل کرد آدم جاراجیان هفار و جواکا دموکراتیک تا راست بینم. دوی همو آستنگین لپیش تبلیبون اکتیفا گل کرد آل ناوا سیاست دموکراتیک بیوکرین. دناوا گلان ده یکیتیه که آشتیانه و دلخواز بیاوا کرن. تکوشین آوه یاکو پیشین لوکویا زایندی و اکولوژی وده که ایلهام ددمه. از هبی دکم که هولدانن او جالان والانه چن لدوی او درفت ببکارانین. جبر که دگاره پیشنگی دموکراتیک بونا ترکیه و حتی سوریه بکه. از باورم او یک گلکی باشه. هیوی آمه جوان والاتان دوی آلیده او جی جبو دموکراتیک بونا وان فرسنده که.
هجای به برخستنه یه گرختین دوچکه کالس تبی هفسر خواه رودی دوچکه لروژاوی آلمانیای پیشنگی تفگر جوانان 1968 دکر و دناوا یکتیا خواندکارین سوسیالیست و مخالفتا برفره آل دروی پارلمنت و یال کومارا فدرال ده اکتیف بو. گرختین دوچکا کالس نوبر 16 و 18 نیسان لآمده تبلی آتولیین داناسین پروژه رابوریا سبروژه ببو. اف پروژه وکا پرتوکه که جیهات آماده کرن. تده لسر سوسیالیزم جواکناسی کریز و خیرانان پیشکشی هنه. پیشکشیه که گرختین دوچکا کالچی ده پرتوکا نوبوری ده هیه. 18 نیسانه ده فیوینا جسال ششتی حتی نودی روشا چاندی و سیاسی ده آخفی و تجربه انخواه پاروه کرن. Malbatên kaytan û altûn bi daxuyanekê spasî kirin ji bo hemû beşdarên taziyê û bîranînên ji bo Alî Haydar Kaytan û Rıza Altun hatine lidarxistin. Daxuyaniya malbatên Alî Haydar Kaytan û Rıza Altun bi vî rengî ye. Di 12 Gulana 2025 de ji me re hate ragandin ku ji fertên malbatan me hevrê Alî Haydar Kaytan û Rıza Altun şehîd bûne. Ev yek ne tenê ji bo me her wiha ji bo her kesên ku şerê azadî û hebûna Kurdan dimeşînin wendahiyeke mezin bû. Leşûna bibin bira kek û kurên malê wan tercîh kir bibin perçeyek ji civakbûna li Kurdistanê ku her kêliya wê bi ket, xwîn, êş û hêviyê hatiye hûnandin afirandin. Leşûna vegera li malbata me wan xwest guhertinê bikin. Ji ber vê yekê êşa me wendahiya me kolektîf e. Bi navê malbata wan em navê wan bi serbilindî dînin ziman. Wan mîraseke gelekî xurt û hêja ji me re heşt. Baweriya ji bo pêşerewka azata gelên Kurdistanê û rojhilata navîn û her mirovên li dijî sîstemê tê dikoşin. Ji bo vê baweriyê biçî bînin îradeyeke xurt afirandin. Li her mala ku deriyê wê xistin, li her ciyê ku tasek av jê vexwarin, li her warê ku jê re bûn mêvan bandor kirin, şopa xwe heştin ji bo li malê me bêhtir. Ji ber vê yekê li çar perçeyên Kurdistanê gel ewladên xwe hem bêz kirin. Ji Qamişlo heta Silêmaniyê, ji Amedê heta Toronto û bajarê Kölnê yê ku em lê dimînin bi 10,000 Kurd di asteke bilind de xwedî li pêşengê xwe derketin û bi rengekî hêja oxir kirin. Li pêşberî vê xwedî derketina mezin a gel gotinek menîne ku em lê zêde bikin. Lê dîsa jî em dibêjin erk û wezîfeya me ye ku vê meşa mezin a hevrê Alî Haydar Kaytan û Rıza Altun bi pêşerojeka azad tacîdar bikin. Em ê ji bo vê bijîn li ber xwe bidin û xurt bin. Bi vê wesileyê di serî de malbatên şehîdan em dixwazin spasî û hürmeta xwe pêşkeş bikin ji bo hemû ketkarên tevgera azadiyê û hemû kesên li ser riya wan meşiyan û bûn nefes ji me re. Bi navê malbatê û hevreyên wan em soz didin. Em ê vê kevneşopiya nîv sed salî ku ji Kurdistana azad re bû heşê jiyanê û bi ked û îradeyê hatava kirin bidomînin. Di vê serdema tekoşînê de weke ku di bîranînên hevfar ên bi 10,000 Kurdan de jî hate dîtin, em ê dilsozên rêberapo, şehîdan û nirxên xwe yên tekoşîna azadiyê bin û bi vî rengî bimeşin. Li bajarên Tirkiyeyê nijadperestiya li hemberî Kurdan her diçe zêde dibe li Ankarayê xwendekarên zanîngeha Hacettepe dixwestin çalakiyeke organîze bikin. Çalakî wê navê Meşa Azadî di 23 Gulanê de bihate lidarxistin. Ji bo vê jî ev demek bû xwendekaran hezirtiya vê çalakiyê dikiran. Hem li zanîngehê û hem jî li derve afîşên çalakiyê de liqandibûn. Komekî nijadperest afîşên xwendekaran qetandin û bi kêr û daran êrişî xwendekaran kirin. Xwendekaran ji ber sivdan nijadperestan û di navbera aliyan vê şer derket. Ji ber êrişa nijadperestan xwendekaran jin birîndar bûn. Xwendekareke jin birîndar bû weke her tim êrişkar nehat girtin. Rêbera Pol ji bo Aiştî û Civaka Demokratîk di 27 Sibatê de bangeke dîrokî kir yên herî zêde piştgirî dan banga Rêbera Pol malbatên şehîd û girtiyan bû. Yek ji wan malbatan jî malbata Çağırga ye. Emînê Çağırga du zarokên xwe wenda kirine. Yek ji wan Cemîle Çağırga 10 salî ye. Di îlona 2015 de di berxwedana xwe de artêşa Tirk Cemîle qetil kirin. Dayika wê ji bo cenazeyê wê xirab nebe bi rojan di Sarıncê de veşart.
فاطمه چارگای دا سالین جی د سال 1992 ده انجام ایریشه که ده هات قتل کردن دایکا هر دو شهیدان امین چارگا همو ایش و ظلم دیجی جی دخوازه آشتی پیکوره محب شهیدی خدایی ادیس ادوارشت خوند هاد بجم بارش ویدی بلک دایکا کسی ملا نگی اینم دای همیه کی فقط منا که کذاب همیه که با بیشن ده تو گاوی نتا بیشن ده نخواد که تو شتوانی چالش میوانی گلگه هر چی بدم سو به مجلس و مرا بسین قرش میبکه هیچ حبسه ده من بحیده چه خبرگی سنی بیشتر سو هوشی کتو بکو بالگسته یخسی بی جهاش نه تم انده راستی خبری باشه گله دما به مجلسی هر کس گفت دنیا هر کس نکرتنی هر کسی دنیای ببینه چه بیجد ما هر چی خواهد قبیل کی یزد مدوی برا آپو بینی مجلسی هر کسی طرف دنیای بینه هر چه پارچه کردستان دنیای دولت امریکا اسپیچه هر دی دنیای ببینه قلم بزنه اول جمهور باشخانه بارش کرد اول تشل استحیدا پیشیت چیزمیش داد پیشیت دولت خواهد انسانی خواهد سیفیلی خواهد ملتی خواهد بستات تالان کرن لهرمین کو والیتی شرناق هر 15 روزان جاری که دناوی هرم اولهیا تیبته تیکتین اوان هرم قدخه دیگه تالان خوزای دوام دیگه هر روز در بار برینا داران او تف هر دچه برفرهترد به افدار دسری دیجی جهیلا جردوانان و تبرین جردوان و کسندن انداران دبرین جهیلا لشکران و تی پاراستن یک جهر من سرکه ین دار لیتم برین هرم آبستایه هرم جنابن دا شرناخه دست بدیگه و حتی چولتاره سرتی برفرهتر به هر کم لسوی کند و قادان جدا بنابر دار تیم برین دورین کو قادن دارستان لیتین تونکرن اون پرانی دورین دار لیتین برین و گوهرینه چوله شیلین هرم لهمبری و تالانه نرازی بونه و دبیجن دوی داویلی و تالانه وریانی دادگاه اداری آمده قدخه والیتی آلسیار بیرانین شیخ سعید بطال کرد کمله چند پشتگیری پرورده یا شیخ سعید سیده ثبات دخواست مراسم ایک بیرانین ارگانیزه بکه برنامه بیرانین بناوه شوا بیرانین لهنگ سرهلدان 1925 به هاتل دارخستن لی برنامه جالی والیتی باجر و هات قدخه کرن و ایک هنجش گود اف برنامه خدمت آجب برجوندیا گلناکه پشت قدخه پارێزەر مهدی ئۆزدەمیر هەمان ڕۆژەیە سەر لە دادگای ئیدارێدا چارەمین دادگای ئیداری ئامێدێ پشتی سێ مەهان و نەه ڕۆژان بڕیارە خۆی ئەشکەرە کرد قەدەخەیە والیتیە یا ji bo bîranîna Şêx Seîd betal kir. Li Sûriyê çar zarok 10 kesatin kuştin navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê dazanin ku li Sûriyê di 24 saatên dawî de bi kêmanî 10 kesatine kuştin. Sohrê diyar kir ku li bajarokê Zeblatîniyê Şamê zarokeke keç ku beriya hefteyeke hatibû revandin hatiye kuştin. Li bajarê Hemayê leşkereke ferqeya çaran ya girêdayî rejima berê de êrişa çekdarî nenastê hatiye kuştin. Li gundewarê Tertûsê jî ciwaneke berê hatibû revandin kuştî hatiye dîtin. گوری سهره لدیرا زوره زاروک جبر تقین ماینه که یا برمایی شهر جانا خوش دستایه ل مسکان یا گندوار حلب ج زاروک که به همان اوی جانا خوش دستا سهره دازانن کل گندوار هم سیجی کومک چکدار گل لسویل که رشانده و او قتل کریه ل گندوار ایتلی بجی اندامه که هیزن اولکاری یندسلات شامی هاتیه کشتن لدورا سیفره یا گندوار حلب جی لشکر که بره یه رژیم عباسی هاتیه کشتن ل باجر حلب جی کاری که یکمین اولهیا دولت یا رژیم بری هاتیه کشتن هات زانین ل اشاره جی زاروکه که هاتیه کشتن
li Washingtonê du xebatkarên seferatxane İsraîlê hatine kuştin. Li paytexta Amerîka Washingtonê li dijî İsraîlê êrişeke çekdarî pêk hat. Wezîrê Ewlekariya Hûndurên a Dewletên Yekbûyên Amerîka Chris Neum têkildar êrişî ev agahî parve kirin. Du xebatkarên seferatxaneya bilind a İsraîlê li ber Müzeya Yahudî ya li Washingtonê hatine kuştin. Gumanbar hatin minçav kirin. Lê lêkolînên me yên derbarê êrişê de ji her alî ve dudome. Hat ragihandin ku kesê hatiye binçavkirin Elias Rongo 30 salî ji Chicago'ye ye. Di dema binçavkirinê de gotiye azadî ji Filîstînê re. Serokê Amerîka Donald Trump ji bi daxuyaneke ev êriş bi tundî şermezar kiri got ev kuştinê li Washingtonê yên ji ber antisemitîzmê divê tavilê rawastin. Li Dewletên Yekbûyên Amerîkayê cihê nefret û radikalizmê nîne. Wezîrê Karên Derve Amerîka Mark Rubin ji anî ziman ku berpirsyarên êrişa çekdarî wê bêne dîtin. Rom got ev êrişeke tundiya tirsonek û antisemitîk e. Bila gumana we nebe em ê berpirsyariyan bibînin û radestê adaletê bikin. Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu ji malbatên kesên jiyana xwe ji dest dane re sersakî xwest. Diyar kir ku ev ê li tevaya cîhanê ewlekariya seferatxaneyên wê zêde bike. Li Hindistanê serokê serhildana Moîst ya nîv sed salî hate kuştin. Wezîrê Karên Hundur yên Hindistanê Amir Shah ragihand ku sekreterê giştî Partiya Komünîst a Hindistanê Moîst Nambal Keshal Rao li herêmên Naranyanpur ya ehleta Sankis hatiye kuştin. Wezîr Amir Shah dibêje Keshal Rao piştgiriyê tevgera Naksaltê dike piştî têkoşîna 30 salî hatiye kuştin. Wezîr destşan kir ku bi giştî 27 militanên Moîst hatine kuştin û wiha dewam dike. Desthilatdariya me armanc dike ku heta sûyekê adara 2026 Naksalîzmê bi temamî ji holê rake. Serhildana Naksalît di sala 1967 de li gundê Naksalbarî dest pê kir û ji sedema şerê li dijî wan de zêdeyî 12,000 kes jiyana xwe ji dest hane. Gerilayên Maoîst herêmên Rojhilat û navendî yên Hindistanê ji bo civakên rûbirûyê xizanî û newekeviyên civakî tên şerkirin.